prison something. Likalele ukuzungayo. I think that's the procedure, the best procedure. Because udube hlale egwebu. Chairperson. Mina ngizihlalele eMpopoma eBulawayo. Apho ngombhali incwadi ethi mfundisi lizakhuluma emadodeni. Uyakwazi ukuthi impila njani. I think the right procedure is to go to the spouse. Sengiqedela abanye umsebenzi khona lapha vela. Ngoba singaqala siyekhona ku spouse. Asoze siyethutsha kuwe. Hallelujah. Amen. Silombuzo omkhulu lapha namuhla. Sinomvuzo omkhulu nasi. Obuzwa nguNkulunkulu. Ukuvunza namali. Uthi ungaphi? Akuthi uri kuphi? Bengidinga ivesi lithi Adamu ungaphi? Ngathi bothoka vesi Adamu liphi? Angilibonanga ngabe likhuthi. Ndina kulibona phambi lapho. Kodwa ngizwa kuthiwa wothi silibali. Lekathi tibere. 3 zika Genesis. Genesis 3 from verse 8. Verse 8. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" I think the assumption yokuthi situmeni yanalwana ukuthi nguye sibili uAdam. But the emphasis sibili kakhulu. Emphasis chayo. Ithi Adam, where are you? Ukuthi Adam uliphi ko? Ngifisa ukuthi ngiqale kanje sihlobo. Lokutanga lenzela yini? Uya kambe sokwa kucabanga yini? Ngoba usifungele. Ukuthi nxa umkakho kungathiwa ayenze enye ichoice. Ukuthi mzima wakho akaphuwa mkana ukuthi ayithe imwe choice. Phakathi kwabantu bonke abamkhombisayo. Sisaluza abantu bese bakamfimba. Nxa kungariveswa kuthiwa ayenze enye ichoice yokukhomba. Zikazi ayithe saluzo zolbo reverse. Angukuvotela yini as the husband? Anobona ukuvotela yini wesemulume wakhe. Anti elizweni Munyika. siyavotela umuntu. Sinovotela umuntu. Is that correct? Izwe. Kodwa kuthi nxa sekuphakathi. Kana zathi ifambe. Ngothakuba nikasambole lezimfeni kabuyi. Nika dishamu. Samfaka esikhundleni lapha kasambole. Takampiza muchinchingwa. When the next election comes, Mayichira luthebe nabuya. do they vote in that person again? Avotela ile muliye futhi. Ungabona ungavotelwanga. Ungabona sinavotela. Kule question analyze where were you? Bane mvunzo ukuthi wakanye ulimboli kuphi. Ngibuza ukuthi umkakho nxa ungathiwa futhi anikwe enye second choice. Mzimayi wakho akaphuwa mkana zvakara. Angabuya athi yes to you. Anobona ukuthi wongwire kwawe. Asikhweleni phambili mbijana. Nxa umntanakho engaphiwa elinye ithuba loku-advisa umkakho. Kana mwana wako akaphuwa mkana ukuthi advise. Ukuthi akhethe bani ukuthi abe nguyise. Ukuthi asaluze ani ukuthi ayithe baba wakhe. Kamba ngathi kube nguwe. Urofuna ukuthi asaluze iwe. Nxa upastor wakho Kana pastor wako engaba lelungelo akawana lokuthi atsho ukuthi ufuna ukuthi kube lobani echurch kungabi lobani echurch akapastor ukuthi ndiye anofana kuya ku church ndiye anofana kuva ku church. Kambe kuwe ngathi bekhona kumbe ngathi ungabi khona.
Ukagona kuti iwe uvepo kana kuti iwe hakufaniri kuwanikwa uripo. Kona ku-community ngayinganiwe i-chance ukuthi ngumakhelwane. Community kana kakuwa mkapa. Sithi kuyantshintsheka ukuthi na uyakhela eduze lapha uthi ayisuka wena endlini ekungena omunye. Ubone ngani ngayiganiwa leyo chance. Kana ulipo ukuthi unogona kuchinja kwaunogara ngokuphizwa mwemono. Unofika ukuthi wayirarama iriyo. Kamba ngakhetha wena yini. Anogona ekusavuza. Ifisa ukuthi sisaxoxa right through. Lord chiri kungokurukura pano. Sike siyibuzane yona leyo mbuzo. Ndingovunzana mvunzo iyo. iBhayibheli lapho esibale khona ukuthi Adam, where are you? Watabaleka Bibhili athi Adam ulipiko. Number 1. Chekuta. Umuntu odingwayo Munhu ari kutswaka. kumbe into edingwayo Chunhu chiri kutswaka. futhi edingwa serious Chiri kutswaka zvakaoma. into elevali. Chunhu chinenge chine vhanu. Chakanyanya kukosha. Abantwana bakulezi nsuku Vana vemazwana. ungakuvela ufaka amabhondi, Ukaisa mabhondi. ufake nama-US, Usele mayusa pasai. utakhethe Uthi salu. ukhethe imali elevali. Vanu saluza ile vhanu. Ngithi umntwana omncane ongazi much about currency. Mwana kacheche kasingazivi zvakawanda nemali. And ngithabela ukuthi ngikhuluma lamadoda. Ndikufanira kuti nditaure nevanhu. Amadoda phela kakhulu amen umuntu engakaqedi istatement. Ngithi kudingwa into elevali. Kunotsvaka chinhu chine vhanu chakakura. Futhi Zvakare. umuntu odingayo la ngumnikazi wento. Munhu ari kutsvaka pano muridzi wechinhu. Get it right. Ngumnikazi wento ayenza yaba nevali. Zvakanaka munhu akasika chinhu chikaita Odingayo la. ndiye ari kutsvaka iye. Futhi into ele-value Chinhu edingwa seriously chinotsvakwa. into engela replacement. Chinhu chisingagoni kurepleshwa. So ngamanye amazwi ngitsho ukuthi into edingwayo la Chinhu chinotsvakwa pano nguwe lami. ndiwe neni. You have got much value. Tine vhanu. Afote kuhlela ukuthi uthele makhelwane ukuthi uqakatheke kakhulu. Bvudza muvakidzani kuti wakakosha. Ungezwa udingwa uqakatheke Ukazwa kakhulu. uchitsvagwa wakakosha. Futhi ma udingwa Kana nguNkulunkulu. uchitsvagwa naMwari. Lahla imali kathese ngelavali awusihluphi lokumemezela. Rasa mali sina vhanu kana ibviri kuudza chiziviso pano nebasa nazvo. Udingwa into elevali. Unotsvaka chinhu chakakosha. Madoda uyinto elevali. Uri chinhu chakakosha. Ubona uSathane ezama ukuhlukumeza kangaka. Ezama ukuthinta kangaka. Ezama ukuthathela unguwe bakho. Achizama kuvisa You are very valuable. Sathane kapho uthone didirika ngento ezingelavali. Satana aswera chingotevedzana nezvinhu zvisina nevhanu. Ngithe kudingwa into okungalula ukuthi replacewe. Ndati kukutsvaka chinhu chinorema kuti chireplace. Uyakwazi kulula kakhulu ukuthi uconnector emsebenzini. Zvinyore kuti kungodzinga conductor pabasa. Ngoba after an hour yakusuzuza umuntu. Mashure meaure kwatuka namunhu. But akulula ukuxoxa udokotela. Asi kudzika doctor zvinorema. Kambe wena nxa bengakuxoxa emsebenzini Iwe ukadzingwa basi. ubona ingani vele kuyazwakala igap yini Ukuthi kawunganombonika ngoreko. ungadinga sibe ukuthi hey ubani bakithi angazi ukuthi igap lesiyayivala sithini. Unofunga kuti vanhu vanogona kukutsvaka kuti tozovhara segepi. Wothi kufake nomunye umpikitsha sakho lo. Because kwepicture. Woba semfeni in a funeral. Namo
ususiba ngomunye wamadodana angu-10 uita mwana umwe webana 10 ulunga ukhona lapha eZimbabwe ulimona mZimbabwe then omunye akisipoki UK mume kati kotari UK then abanye 80 le ikhona khona bamwe 8 years bali muno mZimbabwe then umama abesedlula mai bofakasha ichunyoko mai bakho banabereka yiwo umyesibona ngimthethisi hayi ichunyoko wanafuka ukuthi lathuka ngikamthuka kuyukuthi umuntu obelesikhathi wagula empilweni nebhani kamborwara kokubakati wayiswela i-attention ebantwaneni bakhe akathwaka attention for a long time kokubakati kebe kube sokusithi lola ozothi uyu alipano one of the siblings abe sesiba seduze kakhulu wova uyaphetshwa namaye abona ukuthi ugezile uyasona utagezi abona ukuthi lokudla kwangkhona okungaqedakaliyo ukudlile wona uthi vele sikafuthi sikamukela zwakanaka ajika lokumxoxixoxisa athi ukhura naye njengobaraisi kube sokusitho se-UK ozothi uyu ali ku-UK oyi-1 yeyiwa aposte izimali ngoba apha eduze avanga ukuthumela amali nemakoti yali ukuthi kungani kuyasebenzeka ukuthi sokufabazo sokusithi 80 yonke le ozothi bese awa 8 ETC ukuthi ubona le namhla umama setshonile unofana kuteerera musuwa kunozofura sesiyabeshaya vakenda kunokuratsikwa then kube nama-speakers bobva vaita vanhu vanotaura uspeaker wefamily vanenge akamirira family speaker uspeaker kumbe ngowechechi kana kuti mwacho ndowechechi kube nospeaker wecommunity kana wecommunity xa ufuna ukufundisa ifundo kana kuda kumbodzidza ulalela ukuthi teerera kuti vari kuti chi osukumayo lokusukumela ifamily lokusukumela abangane lokusukumela ubani anosimka usimeka simukira chi uzezwe ncoma losawukileyo uchanzwa odobe lo mama wakana isikhathi eside asina mali esidla imbida ye-hedge bachidka phela kule mbida yomuntu esondele ehejini uthi naye kubeluka ngoba kungelalutho kusinachuno ukuzezwa wonke umuntu osukumayo munhu wese uthi phezu kwakho konke ari pamusoro pezo ijaha leli jai hayi siyalibonga tinomtenda mulumeu lo mkakhe lo umama bamnesa bakamira lineli 8 yalilikhona emfeni munenge mulipo kodwa usozuzwa ibizo lakho limenshela notiwana nomeshela zitara konokho kuyabe kusitsho ukuthi where were you zinota makange muri bori upti you were not there makange msi but you were not there makange msi yeah it's right angayithilipo asi yakasisi yeah abanengi sikhona kodwa asitiripo atipo haleluya amen sikhona asiko atipo ungabala kuhle la ungabaleke zakanaka uzezwa kuthiwa uAdam phela zanga wabaleke ensimini Adam angotiza waqatha within insimu akakho uhanda alimomo asina kubembale wrong amen uthi ndini sina but within ensimini mumunemo wadingwa within ensimini ayitswakwa imomo uNkulunkulu dinga abantu mwari alitswaka abantu kodwa bekhona asibantu banyamani balipo asikuthi alikho madoda ayisinyakutamu sikhona tiripo loba singekho kunyama tisipo uze babe ncomo we-UK ongekho uchaza wachinyanya ngokwedistance bancome futhi okhona la ngokoshesa ngoba ubekhona kunina kodwa engelalutho silaba lizosiza amangalisayo asasina ukuba khona I saw my finances kubakho ayisinayo imali kuphela jethi kodwa ikuba khona asinayo kubakho funakala wena
singakayikhathana Sisatenda kuwe. abanye sisesontweni Baba tumcheche. kodwa silokho sidingwa nguNkulunkulu Asimara chikuni. noma kuma-programs athize Kwete maprogram. kudingwa wena sibili inhliziyo yakho. Ukutswaka iwewe moyo. Isizathu silabobaba abenza amanyakanyaka phandle Sina baba mano. yikuthi base-church Iya kucheche. kodwa abakho kuNkulunkulu. Bari kucheche asi. Abazi. Where are you? Ulipiko. Do you know ukuthi empilweni Unozwayeke ukuthi mobile. uyezwa abanye abantu bekhuluma ngosefile Unozwa abantu bachitawa namunafa. uzobe emswele ukuthi nawe ukhona Bachitawa bachitawa. okudlula okhona Kufura kuyachilipo. alingizwa Mna pia sisi. uzoba ngawu banu lapha and the same task abamfunela yena lo Task yacho abane bachimtswa. the same task engenziwa ngokhona Task lokho akuthiwa leyo. ongekhoyo abe ngcono kunalo khona Asipo vaita zvoita nani kunewe ulipo. kuyatshengisa ukuthi ukhona akawukho. Zvinoratidza kuti ulipo haupo. Abanye abantu abaningi kwesinye isikhathi nxa ubala lapha eBhayibhelini Kana swereka muBhayibheli. kuGenesis chapter 3 verse lika 6 Genesis 3:6. lilaleli. Tererai. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate. She also, listen to this, she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Lokho abantu abaningi bayathana abantu into zokuthi ubaba angabi khona elegale wayengaphi ubaba inyoka izizilinge umama. Baba banovuza ukuthi Ivesi ithi wayekhona. Vesi nothi wakangari ipo. Zidla belindile. Nothi kabakarinda. Izinto azonakali ngenxa yokuthi kawukho. Zishafunyeka huko. Izinto zonakala ngenxa yokuthi ukhona kawukho. Zinoshaka nekuthi ulipo haupo. Angaziwezwa kahle. Amele tumuzisiza lepo. Wayekhona uAdam. Wakangari kwata. Ebona uAdam. Ziona Esizwa lenkulumo uAdam. Kodwa kazange yenze lutho ngakho. Pana chakaita. Ngale statement omasibhala. Kabula statement yalo. Wothi wayekhona. Itaura ukuthi abantu Wayebona. ayizwona. Wayesizwa. Kodwa kenzanga lutho ngakho. Pana chakaita. Izinto ziva ngalolo hlobo. Ukhona. Uyabona. Futhi uyezwa ngakho. But akwenzi lutho. Awusikuthi awukho. Awusikuthi awubonanga. Awusikuthi awuswanga. Hayi. Yikuthi awenzanga lutho. Ngicela ukutshela ukuthi i-conference le yesingane. Njengamadoda. Kuti conference yechikati Obakhulunywayo zvakataura uyakwazi ukuthi waye kungabahambi. Yikuthi awuzange wabuzwa. inyaya yekuti hauna kuziva Wawubona. vanozviona Wawukhona. wakatodipa Kodwa kuzokubela kaThesi. asi kusvika mnasi Akula lutho lwenzakalayo. hapana chakaita One reason. reason one You did not starting. hauna kutanga kutanga Siyezwa ngendoda okuthiwa nguSolomon. tinozvona kuti vanozova Hlanipe kakhulu. vakakakakwana Is a guy who had all the wisdom and the wisdom of God. uchenjeri hwamwari Nguye okhuluma kakhulu ngokuwa abantu bewiswa ngabafazi. taura nenyaya yekudonha vanhu vachidonha nevakadzi Ungamthola uSolomon esedescribe lapho ukuthi abantu abaziphathanga babawa njani. kuti vakanga vasina He's kuzvibata the best teacher, that guy. iye teacher But a big question. mubvuzo mukuru Yena wawiswa yini? iye akadonhedzwa nei Best teacher. teacher mukuru Who knew it all. anoziva zvese And who had all the experience as far as women are concerned. experience vakadzi ari vanayo Phela kula omama esilabo la
abangala characteristic eyayithethwa ngumuntu oyi-1 uSolomon. Hakuna mkazi watina yasina characteristic ile mali kamama likhona kuSolomon. Abafazi bakaSolomon was a common denominator of all the wives. Wakati wa Solomon bayifana na So umuze khuluma kanje uyakwazi. Kodwa wawiswa yini? Asadolezwa nini? So it's not a question of how much you know. Aisinya mtu loziba. It's not a question of how much you have seen. Aisinya mtu waona soka. But it's a question of what have you done about what you have done. Ya uti waite inezo aona. Mina ngizitshela ngale ngasafuna ifuthi enye seminar elokwenza lokulima, elokwenza lokufuya, angisayifuni. I am fed up of it. Enough is enough. I've had it enough. There's only overdose. Isingibulala other than umpilisa. Don't overtake. Don't overtake. Don't overdose. But use what you have taken. Abanye sizakumba nge-information. It's very unhealthy. If you take something and you don't utilize it, it becomes poisonous. Take it. Let it come out. Take it. Let it come out. The more you take, the more it goes, the more you grow. Hallelujah. Now, uNkulunkulu edinga uAdam. Wali athizoka Adam. Wayemtshela ukuthi Adam, if you eat of this tree, Akamuza ukuthi uyathi you shall surely die. unozofa. Not die, but surely die. Kufa zokwazo kufa. Sekuthi ju. Aha. Meaning that there will be a total separation from your source of life. Because man came from God. So if there is a separation, the man is dead even if it's not dead. You might be talking but dead. Walking but dead. So if you are separated from your source of life, you are dead. All the responsibility that God has entitled unto men, they are all a flop. So Nkulunkulu leti Adam. We are ones who deserve our responsibilities wonke azafunakala empilweni. So now dimwa ubalekela ama responsibilities akho. So ama responsibilities akho obalekela nawo. Afuna ifamily yakho. Afuna ichurch yakho. Afuna icommunity yakho. Is what we are going to talk about. Hallelujah. Amen. Yiba phalise niteka kumama nxa ngathi let me make a second choice. Uzakuthetha yini njenge husband yakho? Imayekazi itasaruzo anakona kusaruza mrume wake liwe. Ibayibheli lami lithi lona. Bible not. Ayasabalala nto. Ansikumana kwesi. Sihamba. Dilitese tukungaka kwa John 14 verse 1. John 14:1. Uthi yena ayingakhathazeki. Kodwa khona nikimi likhona ubaba. Moyeni kumali kizatheka ukuthi baba. That's right. Abe sesithi mina ngisake ngiyelungisela indawo. Dilibela kwa ukati kuka. Ngizabuya. Izazo Uzothatha. uzothula. Ukuze lapho engikhona. Ngitranspandeke ndithi Libe khona la. ukuwani kwamuliko. Check. Nasos. Ngiyathanda uNkulunkulu. Father one. Engakasisi indawo. Asathi kwabotisa. Uqala isilungisela indawo. Vanotanga ukuthi igazi lapekuka. Men. Barume. Ungakazi abantu abakho ngaphi. Usathi wamboyelisa abana. Bengabe khona. Basathi babakho. Akubalungiselela lapha abazaba khona khona. Bazila bekuzokha. That's the responsibility of a man. Irresponsibility yomlilo.
God had that responsibility. If you read it through, you will find that all the things that were necessary for a man to live, they were there, or they were made there before men came. When men came, all things that were necessary for him were already there. Nitukuti indoda ngumuntu wafikele kucine. Yonke into isilungisiwe. Njengendoda. uNkulunkulu wabulise konke. Ukuthi umuntu ofikayo akahlale njengendoda akulungise konke. Ukuze bonke ababuyayo bakuthole usubalungisele indawo. In other words, it's good to umama uba safe na ulendlu edorobheni. Ukuthi imali baleke balisefa nawe utawo. Ungalothi uqothe kanengi ngokwanda abantwana kodwa kungelandlu. Reka utoro chachukodzingwa ukawanda wale. Phela ngiyazi indoda igegelela kakhulu into ezilula. Losibathi urume anokumanyira zvinhu zvidiki. Indoda lobingafundanga. Uyakusenza. Ikhawulo kuyomangalisa. Ya, anonetseka. Ihambi icela siyalelana. Ashikukumbira chero. Kodwa kule nto engeke yayifeyili ukuyenza. Bane chinhu wanyenza afana naye bona sebegijima. Ukuthi ayithe akafana naye bona. Very strong in that way. But goes with the responsibility. But zofana responsibility. Alulungise kuqala bengakabuyi. Abale khandela ukhulu njengelapha. Bengakabuyi. Abakuthona usulungisiwe. Ngoba le edorobheni ube lekhaya emakhaya. Indlu ledorobheni ngazidula. Zimba kuthala zidula. Ungasweli konke. Iba inemusha. Bana unofana kufanele wena umusha kwenyiko. Yine khaya. Uyabothola abantu besithi hayi ukuthi indawo zangethe zikaZulu. Hayi wena ungazuzi kwenye indawo lapho kuleZulu khona. Kanti uinveste khona la. Owenze ukuthi xa ungazuza then you can relocate. Uthi kuba wenza njalo. Wazuza isifuyo kibo kwalabani. Wazuza nabafazi kwalabani. Relocate. The guy was already okay. Ungabele utshela abantu hayi ukuthi ngidinga indawo. Abazalwane uzazuze ungayitholanga. Abazalwane awuna abantu abakho. Bana bakho bofa bachikana nje. Hallelujah. Amen. Ungaqala ungabile ndawo. Ungabile ndawo is not a responsibility. Ungabile ndawo abazothi ngakudescribe njani. Samane nzimbo ngamelo losdescribe. uNkulunkulu elo Adam wakhe lo Eva wabadikela indawo iEden. Mwari akathola. They had a place of stay. Babele bhuku lelendi yabo. Bayibale bhuku. uNkulunkulu wayekwazi ukuthi badinga ubadinga ngaphi. Wayebadinga estandini sabo. Ungabe ungabongela stand. Awusehlule emadolobheni suze semakhaya. Kwabe phansi ubedathathane. Ngoba le stand. Ngoba le stand. Heaven land. Indoda engela land is minus man. I'm not explaining land. Says not describe the fertility of the land, but umangapwe. Lapho ucela kusobhuku uyakhe enqweni khona. Heaven land, heaven stand. Uyakwazi ukuthi abanye khona bankhaya ukubona iphewu nje kancane. Do you know ukuthi abanye khona bankhaya ukubhadalelwa ngomama kumbe bethi baba hamba elokuze emhlanganweni uyothi wenzele abanye bayenzela ukuthi ingeke ngayo kuzwa ungaqala
uphela nga basale beduthwa yikufa kwakho bedinga lokuthi bangakukhalela ngaphi ngoba awuselanga lutho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akuthi indoda wathi get a land. Get a piece of land. Umphithi uyatenga. Muriwo urutenga. Uyatenga impita. Yonke into uyatenga. Why? Where are you, Adam? As far as your responsibilities at home are concerned. What is the first? Abanye velo mama bayasiswela. Sayibonani? Babaswela ke thina ngokwethu. Ukutoshaya isu. Lizwe bajezwe. Ikaba yamadoda le. Ikaba yamadoda. Ikaba yamadoda. Yibeshela uma. Angithi baswela inkamba. Bathi baswela umnikazi wenkamba lena le. Asibaleshamo rizwe Zwile hayi. Asinto umama ongayiswela ongeka izuze kwenye indawo. Umali makangela mnike. Uyisa ngeka mnike. Kodwa ufunele indoda. Owathi wangu. Akathi hope. Dilikuda. Yeswela. Mama yona le. Kamba kuna mama obuzayo ukuthi where are you Adam? Uphethe ukhona. Ingubo zikhona. Ilanga likhona. Izinto zonke zikhona. Awu Jehova ukhona. Adubapi. Lenkonzo yakho leyakho. Serious matter. Because it's something that no one can play that role. Asoto ukhulunywa what is existing. I said Ashizwe zokutawula. asoto sakhuluma ngayo Bathi siriko. Wena ukhona. Abantu belile benamahloni okukhuluma ngazo yizo ezichitha imithando. Baba abantu banonyana. Umama ekhothe sidaka umama ubaba lokansapoti. Support mhlobo bani. Describe the support. Support sidai ukuthi hayi support. You support the funakanayo. Where are you Adam? As far as the ministry is concerned. You are in ministry lapha okukhala isiqatho sakho wedwa khona. Othi ngawungekho kakwenzakali lutho. If you are sick, this God who says where are you must heal you so that you perform. Hallelujah. Now kumudlalisi impahla zabanye abantu ezindawo le. The question is where are you Adam? You must leave those things. Delete those things. And come back and supply. There is a family. There is a woman who is crying. I'm a pastor. By the way. Now mama la uyabuya. Mama lokakhonzi nathi. It's a family within a community where I stay. Umama uyabuya njengomfundisi. Mfundisi. I was looking at him. Of course I was with my wife and I next you conclude differently. Now this woman says uba wamkhaya usehamba nabanye umama. Uyahamba nabanye umama to an extent ukuthi ahambe ethatha umama ngaphandle abuye laye. Odikhulume kuhlaza kunjani. Then bafika baye embhedeni. Athi mina ngiye phansi. Angiphume endlini hayi. Hayi.
yakaphansi. You will pass. Waqhubeka kusenza njalo. Zwana basikuita sasa. Ubaba lona wabona ukuthi umama lo lokho eqinisela lapha. Baba bathi baona ukuthi Wathi ngelinye Akazi ubaba lo lesi. Eribe masuba lapha. Abalezihluku uyibona ihlezi duza Utsike. Kwakho kuphela bathi lo. Ubaba lo abesithi kuthiwa wabeyehlisa igroup lakhe phansi mbijana. Baba ndiva bathikisa bro. Wabekhipha ikhandlela lakhe. Lo vabisa kedolo lakhe. Wathi uyabona lokho? Lo bathi uzoresha. Phindukuzwe empilweni yakho. Awubozwana What kind of a torture is that? itocha rudziwo. Ungabona umuntu ongumama esekupublicize setshela Ukaona munhu wemukadzi akuzvitaura. anenge watotambura zviko. Anengazva. Ungcono kungabi lamanzi Zviri nani kwashayikwa mvura. kulokuthi kube lamanzi ababayo. Pane kuti kuwanikwe mvura inovava. Ngizwile. Manzva. Ungcono kungabi naye. Zviri nani washayikwa. Ungcono naye kungabi khona lokho. Zviri nani ichi. Kulokuthi kube khona amtshengisa. Pane kuti chowanikwe. Uphinde kulabile futhi empilweni. What kind of torture is that? Itocha It's rudziwo. what men does. Ndozvinoitwa nevarume. Where are you Uripiko. with that kind of a ministry? Paministry iyoyo. Omama abaningi bakhala nge-quality time. Berasozenhlalela nge-quality time. Madzimai vazhinji anochema nenyaya yequality. Vele ubaba uthi uthi uyambona khona la. Baba vambowanikwa. Xa ethe wabuya mbona angavali i-newspaper akebona sewozele esofeni. Akaverenga newspaper anozoona kotsira. Akungukuthi aphuza kuphela uklozini bende esofeni. Anokutarisa zvawo Xa usuthe khwathi usungena efonini. kana wamuka manje. Xa ungangena efonini uzabona usunale ifoni. Pafoni Hayi sesiyemfeni ukuthi ubani sefile. wakuenda kunhamo. You are not available. Awupo. Lalelani gentlemen. Now you are available ngekhaya. Kana usipo You are automatically unavailable in church and the community as well. nekuchurch nekucommunity nekusipo. Usuze wenza abantwana bazonda uNkulunkulu. Waitha kuti vana vabekema. Ngoba besithi uNkulunkulu usumthanda ukudlula uthanda bona. Nekuti vanenge vati wakutenda kufarira Mwari kufuna ivo. Kanti lo uNkulunkulu wakho awumthandi vele. Hayi vhinu Mwari wacho nekusikamwe. Ngoba uyakudinga. Nekuti Mwari chikungokutsvaka. Awubonakali. Awubona So usipona. ungezwa umama sebuza. Mazama ikabvunza. Well, let me say this. Mina nditakubuza. Ukhona abanye abantu. There was a certain teacher sometime here. Nemo teacher mashule. Was teaching a class. Aidzidzisa class. Then it happened to command or to ask the children to stand. Ndovabvunza vana kupera vanhu pasimba. And all of them stood. Ndovasema. Only one guy remained seated. Pane one chete akasara vakagara. And then the teacher went down and beat that guy thoroughly. Ndobva teacher arova mwana. And he commanded him to stand. Ndovati semuka. But the guy did not stand, he refused. Bati mwana anasemuka. He again beat him. Ndovanrosa. This time so thoroughly. This time akanyaso. And he says, stand up! The guy should stand up because of the pain. Ndovasimuka When he stood up, he lifted up his hand. Ndovasimudza ruoko. And then the teacher says, what do you want to say? Zvanzoda kutaura naticha. He said, teacher, What? Teacher mudzidzisi. you are seeing me now. Uri kundiona. I'm standing on my feet. Ndakamira netsoka dzangu. But one thing for sure you must know But chinhu chaunofana kuziva is that inside my heart, I'm still sitting down. ndakandogara. Uyakwazi ukuthi kulabo mama balesimile. Unoziva kuti kune madzimai esimai. Kulabo mama bathuma benzulu. Vaunotuma voita tsvina. Kulabo mama bayenza yonke into. Vakaita Zvese zvese. labantu abako bayenza konke. Nevanokwana zvese. But don't think they are happy.
They felt the pain. That's why they are doing all those things. But in their life, in their system of life, within their body, they are still sitting down. So ushala lo muntu who is hurting. Ushala lo muntu okudingayo wena ukhona. And you can't convince her. Up until you make yourself available and be available for sure. And one wise thing you can say, even as you get home tomorrow, ask your spouse to list down all the things otiena naezikhangele kuwe uyazimisa ngoba xa ungenzanga njalo she will miss them. But don't tell you. By not telling you, it doesn't mean that she does not miss them. So zahlala lo muntu oswele izinto zakhona zikhona. Nangona ngekho produce. So what I am saying is uzamangala. She can easily empty everything. What do you think? Where am I in your life? Question mark. Topic hiyo nilipa upendo wako isa na question mark. Nga. Question mark. I like this guy Samuel when he was about to die. Ndino fana Samuel. What did you mbona la? Akamunuona nipa. Mimi ngani? Senze ngingaka. Abantu abakhona la. Akele ngitshela ukuthi ngibani ngathi idoki yakhe la. Can you stand up and do so in your small family? Family old. Sake saba le mthandazo yethu lokuchumayela kwethu ngaka. Wapa ma strengths akhe. Ungara mujunior uyemenathi. Ayemenathi yonke round yakhuluma ngayo. Yes. Following day. The following day. Namhla ake sitho ngosisi. Nasi ngathi kotanozo sisi. Wakhuluma ngaye. Next day asitho ngomama. Next day amani. Siphela siza umdala. Sikukhulila ngisho na baba. Baba no wale onasuka bekulo mfano. Kana sinashuka ngiyaba election. Awazi ukuthi uzavotela kumbe hayi. Let me not go up to where it ended. Go and do this at home. Hallelujah. Amen. What akhululeke. Uyasoma sunungu. Mina bafriyo ukuthi lo nxa ngichumayele. Inini unyaka khona ngapha uzozoke sikhathi usisinyalete. Kodwa namhla uyichayile ukuthi uqalisele khatshana. Sisanotawota awaphatha. Yona nomntwana ukuthi uyiqalisele khatshana. Umsikana yehuya This is strong ibisimile so at the end. But how much I am free to my children and wife. Ukosasonte suka ngi ngicela ukuthi urecord isemono zayichumayela kokubani. Nzima yathi urecord isemono yawushapha. Ngicela ukuthi ungabadonsi kakhulu. Kodwa nokumela ulekele kudonsa spirit. Uyabuza ukuthi ukhula kanjani? Kambe wena uyasolwa yini? Can you be critiqued? Bano kona ukukritika iwe. Uma uyisilwane.
kana kuti urishumba kumbe besamkritika ungangena kuzauti cha kana kuti pachataura vanenge vachizwa shumba. Where are you? Uripiko. Abantwana bagula ngekhaya, they miss you. Bagula baze basile. Vana vanorwara kusvika vapora. Bengazange bathole medication. Vasina kumbowana medication. Are you there? Uripo here. Kodwa bakucela ukuthi usitandazele. Kumbe bayakwazi ukuthi vele umthandazo wakho kawuyi ngonxa ukuya. Bakumbukumira ke ukuthi unabantu bazobathi vele unabantu batshwa. Phela if wanted kalithi chaze court. Munhu anotsvakwa haawani kukota. Ngoba ukubhalisile uthi tswate amapholisa nokubhalula the wanted wena le picture yakho ikhona. Mbava yena etitswaka ukuthi ngouya kukhoti. Na ubuya uzosurrender. Kana uchiwa wewe kuzosala. Lokhu kubuya kuphela uthi bakithi yazi ngidingene indawo lapha sango. Uyi the wanted. Muna asicelwa imthandazo because we are the wanted by God. Vana babati ngokumela kana munyengetero ukuthi mwana arikutswaka. Umthandazo wakho ungakazwakali kudingwa wena. Usatona mata ndiyo ukutswaka. Abanye we are bad for any incoming prayer. Vamwe venyu amupo kana mbotoro zvenyu nema prayers anouya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngikhulumile lapha nokuthi kwesinye isikhathi abanye bayakudinga yazi ngawubani la uzobethe umuntu oswafayo wena ukhona. Abantu banotsoka mna akafa iwe uripoti. Hayi ningalipo. Bangabo mama basakhuluma ngehengli yanele ngayo. Bangani bana amayi bathi mntwana nehengli yaya noribira yaya. Kumbe yagumukayo mfuthi lo picture yagumukayo this part of Timothy. Yehengli yacho ukuwa maskruza kusisina yakangorere. Uyabona umcijo uyabona uphondolo lwalo osolurafu phambili lokwadukayo. Uyayibona iblouse kamama esiyadabuka kahle. Blouse yaka ngenxa yokuthi xa isithi uyaphuma nekuthi kana sizama ukuya badona abathwa ngesikhathi izigqoko esezidabuke ngehengli yona lana baba. Amadress mangana varwane nehengli yona. Where are you? Uripiko. I-toilet ihlala isithi toilet ijana baba ibhini le izasitshaya so i-toilet isisilomzila oyi-brown ukuthi amanzi khona lokho. For how long has been your wife and children complained about one thing? She spent mfumo ibona idlala emagwegwe. Baba, every day imbida yona lesidlayo ithanjiselwa izinja. Ngathi biya lapha. Baba nayi masakafensa pa imgazirekele kupinda mupamoriwo. Zote kana chikopindire ipa. Every time uvukuthi umuntu anokuthi abuthi futhi awubuthi. Mazuwa ese unothi mwana wako ngano abantwana ukuthi nonke mabhiskiti unakuyiyeqa usemsebenzini ufaka ithayi unakuyijamu mabhiskiti embawo wesutano inkazana buthanina ovathi mwana usikana ngathi ngalonke. Where are you? Uripiko. As far as the finances are concerned, where are you baba? Uripiko baba. Abanye into esiyenzayo isithi baba zwathinoita utsine especially be church. Uyakwazi umfundisi wakudimanda lokho. Uyabuya le pay yakho yonke. Unoye le pay yakho le pay slip yonke. Le pay slip ufika unike unkosikazi. Osipha mzima. Then ususima lapha. Lovamira. Usuyibudgeta ngeremote. Wetha uyibudget. Lokho umnikile yo opese. Bathi uyibudget ulapha. Bathi budget ngiyo. Tatana uyise lapha. Tatana uyise lapha. Ethi end singekho. Imali isena kunika. Imali akuniki minimali. Yipi imali ngayo mina. That's how cruel this man is. No, sinye wacho nurumiyu.
Zwimo. Ilo ihlakaniphile futhi ihlakaniphile eceleni. Mlume uNkulunkulu engayibambanga. kana sababu na mali. Xa lisebenza ubaba uyasebenza umama uyasebenza. Mese mtishana baba na mali. Right, imali yakho ingane encane kule yami. True. Mali yake ni shoma. Right, wena zapata markets. Obati wo mtapata markets. Phone. Ne phone. Na fees. Ne fees. Mina ukuyela kuzabona into lezi ezikhathazayo lezi ungazikhathazi ngazo. Ufuna ukuthenga ifurniture, athenga ifridge, athenga imota. Then inqaba nazoyipa. Naso kwena ke. Sisi wela ngini. Bongo bakho lapha thatha uhambe angifuna ukubangisa thatha. Kabuzahamba le fees. Ngikuzahamba le lokuze namagezini ekhaya. Achaye namagezini le fees. Ubaba is very cruel. Hallelujah. Amen. That's how cruel man is. Ibe singakanga. Ngoba ngabaleka kunehamu lapha yakhona. Nekuthakathisa Siwane sikibeleyo. Lapha yakhona ihamu. Baswa uNkulunkulu embiza. Hey, ungafika kama simshakuripiko. Before you do what you want to do. Before you talk to what you want to talk to. Come here, God, and we are good. Where are you? Kuripiko. Can I run to a close? Umntwana xotshe uyaxotsela ballpoint pen Eva sharp 15 am. Mwana odzikira Eva sharp 15 am ballpoint azazazwelo nama-teacher. Usikazwela tsitsi nema-teacher. Phela bayakuzwa kanti uyihlu khona. Ngoba bawali. They don't ask for a money. Abavuze mali. Uyihlu khona. Baba wali. Salibonani. Kwaswai. Uyabona into eyingozi Shule chisenza manje. Ungazwa uNkulunkulu ekubiza so uyezwa ukuthi akusela responsibility la. Ngazwa bakachikusheza, ngezwa ukukasa. Izinto ikhulumele phansi. Chiwe children katitare phansi. Enye izinto obaba abayenzayo. Chiwe chisenza naba. Engekho right. Siselabona ukuthi likhona la. Alifuthi kuliphuka. Ubaba uyaba nomkakhe. Baba anikane mzaba. Ahambe naye. Ufaka naye. Later abesebona abanye abatsha somewhere. Ufaona baba wechidiki. Then abesedampa lo. Ufadampa uyu. Abesesiya balabantwana. Ufadabana kunze. Kona usule 72. Apa une 72 years. Instead ukuthi ubonge izinto yenzayo uchiye kwakhe. Abantu siyezwe naye. Uyeqalisa abanye abantwana abancinyane. Uvathaka abantu abacheche. Uyabona ukuthi nxa ubala iminyaka la nxa uthi uNkulunkulu uyakutshelela makora uyagcina umuntu. Siphindise marolo sekeda. Ngitsho ke calculation yakho. Bawo calculator leyo. You can see ukuthi umntwana lo lapha azachotshwa. Uzona ukuthi mwana uphano fa maphampa uyu. Kuthi grade 0. Akuthi grade 0. Ngiyabe nginga. Ndibe ngediliwo. Futhi ngiyabe ngisakwanisa. Ngeke ndithimbo kwanise. Yazi into kuthiwa yi-irresponsibility. Wonoziwa chintinozi. And selfishness. Nenyayo umbimbindoka. Yeah. Yilo lele libala. Zala kutshela ukubimbinduka bakho umbimbidoka wakho. Soatsela ke lavakatshela abantwana uma lokungama visit. Wakaboshalela bana ekuba visit kushikolo. Uze zobesana abantwana besithi Unozwa basithi mama hayi ukuthi na uzombona ungabona dokubona kana chiuya usabuya na date ungaphanganisa date ubuye ukakanganisa date
president wa uya yathana ukhulu owazi sekuru alipano umntwana feels bad ukuthi azi identify njengomntwana entweni eyisalukazi senxele seyikhaya mwana nikasikati ukuthi uzikane ukuthi gogo abanenge sekuru abandi baba. They feel very ashamed. Umntwana umncitshile ama-rights wokuthi athi baba. Wanyima mwana ukuthi awane ukuzibaba. You have deprived the right of a child to view you as the father. Mwana ashaya ngoba utabonza baba. Kodwa uthi nxa evula amehlo so. Kana chiphema sesu. Aswele ukuthi athi baba. Osha. Nothi baba. Abanye nxa besithi baba bathi baba entweni engani njiyana leyike. Ungaqali ukuba irresponsible. Ungabi selfish. Ungazithakeli wena wethu usuthise wena wethu. Abantu abakotshiya bakho bengusikisi umuntu wathiyela abantu wena usifa. Olowasira luchifa. Ngubani obathiyela bona. Olowasirani wanayiba. Futhi uzala amaphahla 3 one time 2 one time. Ubathiyela abantu bona. Where are you? Be responsible. No for one responsibility. Abantu basale bekhala abakithi wahamba Osara bachichema. Chiyele khonokho. Atisira izosho. Futhi okunye akukwazi ukuthi ubaba wadlula. Bathwana baseziba bafika. Because akutshelwa uhle kubonela lo umnakhe kababa njengobaba. Alingakubona umnini na baba kungebaba. Dethi innocent ukuthi wena uyigabula so wabona uNkulunkulu so wabona usemathuneni. Iwo akawora kana ngabona iko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm telling you that be responsible. Be responsible. Be responsible. Don't be selfish. Nasesibuye church church ngulumile lapha ngathi kana takuya church pastor nxa ngani bithuba lokuthi uthi pastor akawaniswa mkanda athi yena ufuna lo wabe yivu yami lo hayi uta ukuthi wewe ayithe waya bangaka basale church kunosara bangani mthetho zwana inswa abantu abadingwayo kakhulu e-church babili abantu bari kutswaka mu church kakhulu kumbo too fruitful anoshanda stereki only two baphanga ukwaziwa ngabafundisi ndoba nokuronza usikhathi anodubo kakhulu anonetsa stereki uyesu ukuthi kuchaya umoya ngenxa yokuthi ubani kakho uronza wathi ngoroba mepo nokuthi ndingi hapo you can notice ukuthi kakho unokuzona ukuthi ube olusizo kakhulu kanobisela stereki uyezwa futhi uthi kakho unozwa futhi ukuthi so manje between the two kule bantu akubuzo seduzana la uthi who are you shibovuza la who ati thou kulabanye abathi mhlawumbe bayatshintsha umsebenzi sebesiyasebenzela ekhwephe besuka koBulawayo umfundisi aphosa chaya imusi kulabanye othi nxa isusela akula ngenye indlela ukuthi ikampani yakho kayikho lapha ukuthi you play a very fundamental role in the church. Who are you? And where are you? Emakomitini kaungeni kugcwele mama.
ma committees awupindi kwakazala banamanje. Uyakubona ipresent worship team yamabandla manje. Mina phose Number one, ipresent present worship team. yabona kula mabandla engxenye yabo ama branches. Ma branches Angaba mathathu if not 4 engakayichumayeli ku. maybe 3 or 4 one side apart zabantu. Sekhambe amaningi. Napha ngathi oh There is one common thing. kune tune one thing. Except for only 3 or 4 congregations. Uyathola ipresent worship team 3 or 4 church being comprised of both men paunowana kune varume nevakadzi. but mostly Present worship. ama teenagers abangamakazana But mazhinji abangamakazana vasikana mateenager mama oyi-1 if you are fortunate. namai 1 present But worship. man is not there. Varume vanenge pasi. Where are you? Muri kupi varume? Kuna kuzokuthiwa omama simawala. Vanenge vakutaura ipapa vana vaimawara. Mina ngowamakhaya. Ini ndiro kumusha Ungabopha elivila phambili. vasunga Iyahlatshwa ngekhutheleyo esemuva. isingafambi inozotumpwa neyizi umashure Umchilo ngiyawuthela phela mali. Ngoba namhlanje manje Ipushi. Ivila lizakuzwa ngophondo. unofamba mbichana lozongotungwa. Yebo. A lot of men complain of women with their butts. Too fast man. Varume vazhinji vanokomplaina mati mai too fast. Uyakwazi usokubulela ibandla le-BICC. Unoziva kuti zvakanganisa BICC church. Umama anokhulume ngakho that day ikudonsa inyawo. Mai vaya vataura nezvazvo kuti varume notoswa nyawo. Glenn uthe khulume kusene sithi Notice, ngithi manje yazi ukuthi liphuwa. Ataura nyaya yekuti sangano rekwedu riripuwa. Sorry to view what he said differently. Ruregerere kuti ndazvona zvakasiyana. We are not poor. Hatina kuromboka. But I believe. I believe with the resources and the enough resources that we have, that other churches, that other denominations which we term them rich, and those denominations, they don't have those resources. But they are very far. The question is, what's the problem then? Now ukubona ushintshe esinhluphe for years. Identify umuntu phakathi kwethu lapha ebusiness card. Ingxenye ukufamu kumbusenkomeni kumbungaphi. Limqambe nini ayeheda ikomiti ebona ngezinto azenzayo yena. Anoita chairperson wekomiti noita zvanoita. Azenza yena zibe successful. Zvanoita zvigokudira. Esiyake sihambe siye viewer inoenda kunoona. Take that very person. Iyeye mtu. Uyemfaka yena. Omuyisa yini. Ukuthi asithungamelele lolo hlelo. Aite chairperson. It dies down before you start. Does it mean that we don't have money? Do you think you don't have resources? Ngibona ngane umbuzo lo namhla. Uthi where are you? Ubuzo omncane. Ngitsho ngwe leadership. Ubuzo phakathi la phakathi. Uwazobuze omkhulu. Ngenxa yokuthi ubuzwa nguNkulunkulu. Mina according to my view, let us visit our system. Yes. Let us visit our system. Economically, umuntu oyi-soul trader. Mono anenga soul trader. I'm very careful laba kukhona abayenza comments la. Umuntu oyi-soul trader. Soul trader. Olento yakhe. Mona nechintu chakhe. O decide ukuthi athengiseni. Anofunga ukuthi ndotengisa ichi. Malini. Mari. Kubani. Kunani. Njani. Say. Into zakhe ziyahamba. Zinto zakhe zinofamba. Mina ngithengisa izinja madoda. Ini ndotengisa imbuka.
Abantu abami abafundayo khona phana imali yangikhona ngezi. Vana vangu vanofunda mali zhinji inobva kukumbuka ibuko. Uyakwazi ukuthi wayikuhamba. Unoziva wayizifamba Phakathi kobusuku nyathi. phakathi kousiku. Uyazi if I can sell that dog. Ndokuthi ndingathengisa kwaya. Ekuseni Makuseni. ngavuka ngiyithengisa. Ndongona mukadayithengisa. Iyenza umsebenzi ofunakala ipapo. Usebenza umsebenzi ofunakala khona khona. Things work. Sinzulashana. But into ezadlula ama stages. What I'm teaching something. Rekani bobuza. Lingabalimayo. Imi mnorimayo. Oya kumele lizulu. Say mnomira. Do you know ngalimu. Ukalima wali. Izulu libuye. Mvura yoyo. Kukhule kumela. Zokuthi khulisa. Uthi mase kula. Zasha. Izulu lihambe. Mvura yovaya tisa. Uqalisa ukuwoma emaceleni. Nongooma kuchana. Lanxa ungaze ubuyibhazabaze ngakanani. Kunya kuya mvura kawana awuvuli. Pana cha mko. You know the reason? Reason unoziwa isikhathi. Inya yembu. Then makela ukuthi isikhathi. Fuza muwaki za. Do things in time. Ita zwino nemkuba. Abakiwa ati make hay while sun shines. Those not around. Ungabuzi wazizinto. Akunonoka. Uyachiwa isikhathi. Nguba inokusi. Anoyikhuluma lapha ngokuthi lakuma families kufanele ukuthi na ungathatha ukazi decide ukuba labantwana abantwana masini ungabuza ubabetha isalukazi ngicele imana yenza yonke uhambe decide and do hallelujah amen ukuthi indoda eyodwa we need only one man. Only one man. In the scriptures in the book of Genesis. When God had created all things. And he said to himself, I need men in this whole project. Adam, I want to give you an assignment. Ngifuna ukuthi wena iwewe phathi uzinika amabizo uziphe zonke. Yeah. How many animals are there? Ingani mungazi? How many creatures are there? Ingani? One man. Mulimo machele. Ithi ngayidlula bathi nkawu. Obathi tsoko. Ngayidlula Chingoti furei. athi inja. Obathi imbuka. Ngayidlula Chingofuna. Because indoda leyi yayilesikope esisabe. Ngoba wakakathi chenjere. One. Ngiyakuzwisisa into yezikhompyutha. Wakunamali wekhompyutha ukuthi khompyutha yomuntu lapha ukiribhesi wakho kuthomba lo yezikhompyutha. Bill Gates. Senduzana. Lingamangalo wathi abantu besa zokale. Tamazita zvese. Umuntu la uyesabe kangena umuntu okhona senduzana. Yasokuqalisa msoro wakhe muraphethela. Angeni bhodwe la lebikangele lo. Yasokuqalisa msoro. Hallelujah. Amen. Ngelilanga Ngelibele masoro. umfundisi wami uMorgan Mpofu ade ukukhuluma wathi yena. Umfundisi wami uMorgan Mpofu. Kwakule China, kulo American, kuyiba nokushayela American, African. African. Osutha akelikhethe xa kuthiwa bakithi akelikhethe ingqondo zabo lapha ongabe uzihawukela. Zwazi bosana zafuka zabo unofuwa zakayakhe zakakushela zithi. Abanye bathi American. Awukhangela abantu China. Mova kama China. Kamba. Ekugcineni uzotha Pepese. the best brains Fungwa you zanyakusha. can ever choose. Zabantu nakusaza. The African. Ndio African. Because like I said, it's kakhulu. Oh, kabuya la abasecond hand. It's a fresh and very bright. Gentlemen, in the day of the Christ Church, I'm only one God. Give me all the power. We can raise this, I tell you,
Moses. Ibandla letingakhali ngemali. Saka nona uchema nemali. Amen. Mqinisile. Chokwadi. Tikurevesa. Mina lo ngangena brother Mkhayise. Ngangena kuyo ngisindiswa ngizokuthola lento okuba yigodi. Without knowing ukuthi Bakaphinda PSC ndakaphinda nekweselo kusizi kunegoma. Sethi igodi kade. Nathi saka kudala le. Goma. Ina nani Asele unyakanyana okonde. nakangena tikure rekauthela. Godi. But we still have these things. But zvilipo. Thina siwaqandayo. We have the ability to fill them up. Tinokwanisa zvakati. Isusu vanhu vanochera. Isusu vanochera. Don't ask anything from somewhere. Rega Enough rain. We Only need one man. Tikutsvaka murume wani. Whom when God says, where are you? Anoti kana vakuzana He says, here am I. anoti ndiri pano. In the book of Samuel. Yasabe. Liyayazi indaba yabo yempini yabo Sauli yabo Noziva ukuzana Sauli ziye. amadoda esebaleka for years. Varume vatisa. Ibe yodwa so indoda uGoliath athi, "Hey! Goliath ari wani ungomira kuti, "Hey, Ngifuna only one man." luda mumwe chete murume." Kubaleka. Vanhu utisa. Ngoba nikomjeni nyabuye. Uyakwazi ukuthi umhlaba lo usuyenze saba aware kakhulu and a concerned about the girl child Unoziva kuti nyika yaita kuti tive neconsent more than the boy child. kufura mwanakomana. Once we improve the boy child, Tikaimprova we are mukomana. done with the girl child. Tinenge tapedzerana nemusikana. Ngoba yonke into ehlupha ugirl Nekuti child chinonetsa musikana uyu uhlutshwa yi-boy child. ari kunetswa nemukomana. Uba bohlupha kangaka umama Baba anonetsa mudzimai. uvele ububoy wabuya lapho ubaba ndovazvozvoita kwehlupha ke lo waba yi-girl child. ndosaka titsonetsa uyu akamboita musikana uyu. If we solve into that boy tikasolva child nyaya yaboy because he's the head. nekuti ndiye musoro. Tshela umakhelwane sethu zokuthi okuduna kulamandla. taura mone kuti Qinisile. Ukwananzelela kungaba lo mama la kavana mai avo ono first bono inkazana first boy ngera musikana achiyane lo second bono ngumfana kosiyana ngeminyaka enyenyanga 10. maybe ne10 years Xa sisesabe kaphandle. kana Yesaba mina ngazi ukuthi ubani wangiphelekezela. akati ndinochi Uyachiya unkazana sengapha. vanosiya musikana muhombe Athi mfana nami mphelekezela. ati mukomana Tshela umakhelwane ukuthi uqamba ukuduna. unotaura chihono chacho Ukuduna kulamandla. ndochinesimba Okuduna kule inbuilt authority. hono yacho ndo Once we take care kana nyaya ye-boy child tikatarisisa mwanakomana tinenge tatopedza tapedza nazvo tapedza masports. now sevebhizi vesilwa empini uvawo baba bebaleka vari bhizi vari kurwa beqothwa ngubabo yi-1 vachidzingwa nemurume 1 bono baba bebanengi ivo vakawanda beqothwa ngubabo yi-1 1 baba chivadzinga. kufanele ukuthi uzuze ukuthi kanti kuyini okunobaba lo mina engingazi chii chine murume uyu chandisina ayibhonga ngiyabhonga ukumbhongisayo anobhonga nelindobhonga zvinotibhongesa tina ndiyangizwa semadodeni alakho unakho imfundo. unazvo. That's why ndosaka inkunzi ungayibona ilolaka ukabona bhuru awusakhi impoto. augoni Hey, come on.
kule ndawo landa khona uyayiqeda manje. Bane baonofana kuyenda kunopedza simba rebhuro manje. Machera kupedza. So ungesabi lutho. As long bengakuthintanga khona kanti ungesabi. Kana wasithabata imo. You've got all the power over. Power yesilipo. Ungamele umama ukuthi atshintshe izinto. Akumele umayithe uwe olama. Iwewe ndio le power yacho. So uDavid akuyinyani. David ali mwana mdiki. Kuthi but izinto zami zikhona. Alo izambu zini. Hayi man. Kukhona yabala bagijima batheka ukuthi badabula ithi ukuthi kukwanini. Nofika manje akatshela ngijiko. Oza wisindoda le uba lethi ifuna umuntu oyi-one ozayiwisa uzanikwa. Ndovavunza kuti achamunokezana long story short, gentlemen. Kuti niyasofuphisa nyani. This guy wahamba omkhulu wakhe wathi mfana. Ndovayina kune mkhulu wakhe. Ngifuna ukuyazama lale ndoda. Ndoda kumbotraya. Ulanda umdodo lempahla ezikwanileyo. Ari kubika mna nezvakakwana. Kodwa ungakwazi ukuzisebenzisa. Asikagoni ukuzishandisa. Wona kuthi ngiyamfuna. Ndovati ndomuda. And uSaul humbled himself. Saul ndovazi lenipisi. And he said, let me just allow this one guy Akatireka ndiko mvumiti. to perform a miracle there. Kuti aratidze mina. Not only one guy. Taura kuti Not only one guy. murume mwechete. God does not need many. Mwari atsoka kwa. Only one guy. One but In the home, a church, church in the community. Umba, Community antitanga. andina kubata zvekommunity. Wathi njamla inoyedwa. Reka nditaura Kambe wala. umntwana ohlutshwa zimbanje utshwala Mwana lemkhuhlane. nositseka. Kambe wena as a community member bangakulanda bethi akusikhansilele lo kumbe you are also selling manje. Wese mune community can you do cancer. Ine ngumthengisi waso. Kana ndiwo nototengesa manje izonzo. Can you be on our feet? Ngati bosimuka. Umkhosongaba ushajele wena. Ngifuna only 3 minutes. 3 minutes will be closed. Ngifuna kuphela siyichaye umlayini embi. Declare ngicela usondele ngapha. Uyichaye only uyihlabele 1 minute. Wekuba 1 minute. Standards Ndova tazonama 2 minutes. 2 minutes. Ungabi, God can cause can do a miracle in your life. He is the one who is looking for what he is missing. And he has all the power to make it right when it comes to him. Your personal issue. Yes. Let's just go to God. Just 1 minute is enough. Sidi nkulunkulu ukhona uyadinga here arise. Let's just go to God.
Amen. Just continue. Let's go. Let's go. Let's go. We are moving somebody. You know exactly where you lack. You know where you have lost it. Oh, hallelujah. Hallelujah.